At least 10 people are dead, but that number is expected to rise. Nibura abantu 10 nibo bamaze kugwa muri iyi nkongi y'umuriro yibasiye ibice bitandukanye muri leta ya California ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu ni umujyi benshi bakomeje kuvuga ko uri kurimbuka bitewe n'iyi nkongi yibasiye iyi ntara. Ukomeje kuba amatongo. Abaturage bafite ubwoba bwinshi ndetse benshi bihumbi bikomeje kwimuka bigasiga ibyabo bagahunga kugira ngo batagerwaho n'ikiza cy'iyi nkongi. California ni umujyi utuwe n'abaherwe by'umwihariko ibirangirire muri sinema n'umuziki. California ni icyicaro gikuru cy'imyidagaduro benshi murabizi. Wahuye n'isangane rikomeye. Imiturirwa n'amazu y'ibyamamare bitandukanye dore ko biba bituye muri ya mazu ya mansion abahagaze za miliyoni 5 kuzamura. Zose ziri gushya zikabivu. Ibyamamare byinshi biri kurira yo kwarika ndetse byamaze guhunga byinshi. Ndavuga ibyamamare hatagize igikorwa ngo bahagarike iyi nkongi hazangirika ibifite agaciro k'amamiliyari y'amadolari. Biranakekwa ko iyi ntara ishobora kuba imaze guhomba miliyari 150 z'amadolari nubwo leta yo ntacyo iratangaza. Abantu barenga 130 bamaze kwimuka bava mu byabo bahunga iki kibatsi cy'umuriro. Amazu arenga 2,000 yarahera konguka. Ni inkongi yatewe n'ubushyuhe. Nyamara ni mu gihe mu zindi leta hari abari gutaka ubukonje bukabije ndetse bari no mu gihe cya winter cy'ubukonje bukabije. Bakikijwe n'urubura bari gutitira. Ni mu gihe California yo iri kugurumana imbere y'isi yose. Uyu ni umuriro wongeye kwangiza byinshi mu mateka ya Los Angeles. Wibasiye agace kari hafi y'inyanja hagati ya Malibu na Santa Monica. Wamaze kwangiza hegitari zirenga 17,000. Uyu muriro niwo wangije byinshi cyane mu mateka ya Los Angeles County ugereranyije n'ibiza by'inkongi byagiye biba mu minsi yashize. Ni umuriro urimo gutizwa umurindi n'inkubiri y'umuyaga uzugahuha ikibatsi cy'umuriro kigakwirakwira henshi maze umuriro ugashumika ibintu byinshi bitandukanye harimo n'ibikorwa remezo n'amazu y'abantu yo guturamo. Amashuri yose yo muri Los Angeles ahitwa Anfield School District ya kabiri nini mu gihugu yamaze gufungwa kuko umuriro wibasiye uturere twinshi muri iyi ntara ndetse hari n'amashuri 2 yahiye arakongoka. Umujyi wa Pasadena watangaje itangazo ryihutirwa rimenyesha ko amazi yo kunywa atari meza mu bice byahuye n'ingaruka z'iyo nkongi y'umuriro. Sistemu y'amazi n'amashanyarazi ya Pasadena ishobora kuba yarangiritse kubera ibikoresho biva ku bikorwa byangijwe ndetse n'ubwinshi bw'ibyondo bituma abayobozi bagira inama abatuye aho kutanywa amazi ava mu nzuzi cyangwa mu mavomero nk'uko byatangajwe n'uyu mujyi. Hari n'ibindi bice bidafite umuriro w'amashanyarazi kuko harabarurwa abantu bagera mu 450 badafite umuriro kugeza amagingo. Abaturage basabwe gukoresha gusa amazi yo mu macupa mu bikorwa byose birimo kunywa, guteka, koza amenyo ndetse no kwita ku nyamaswa batunze mu ngo no kwiyuhagira. Hari kampani ya Airbnb yatangaje kuwa gatatu w'iki cyumweru turimo gusoza ko itanga icumbi ry'igihe gito ku buntu ku baturage bagizweho ingaruka n'inkongi y'umuriro muri Los Angeles. Iyi sosiyete binyuze mu ishami ryayo ritagamije inyungu Airbnb.org irimo gukorana na Los Angeles, umuryango utari uwa leta ufasha kubona serivisi zitandukanye nko gufasha kubona ibiryo no kubona icumbi kugira ngo batange icumbi ry'igihe gito ku buntu ku bantu bimuwe n'inkongi y'umuriro muri Los Angeles. Iyi Airbnb cyangwa se iyi company ubusanzwe ni company ikodesha za apartment zo kubamo naho gukorera ibirori bitandukanye no gukodesha amazu agiye atandukanye muri uyu mujyi. Ikigo cya Pasadena Water and Power kizakomeza kugenzura uko ibintu byifashe no gutanga amakuru mashya nk'uko itangazo ryabitangaje. Gukemura iki kibazo bizaterwa n'imiterere y'umuriro uriho ndetse n'umuyaga uhari muri iki gihe. Kugeza ubu kajugujugu zabashije kongera kuguruka nyuma y'uko zari zahagaze kubera ikirere kitameze neza cyuzuyemo ubushyuhe bwinshi byashoboraga gutuma nazo zishya.
ni za kajugujugu zirimo kugenda zimena amazi n'ibikoresho bigabanya umuriro mu rwego rwo kugerageza guhagarika umuriro no kurinda ibyabo nyuma yo guhungabanywa n'umuyaga ukaze. Leta ya California yohereje abakozi basaga 1,400 ngo bagerageze barebe uko bahangana n'iyi nkongi, ni mu gihe na leta nka Oregon, Washington, Utah, New Mexico na Arizona nazo zohereje amakipe yo gutanga umusada kugira ngo barebe ko bahagarika iyi nkongi y'umuriro ikomeje kwibasira uyu mujyi w'ubucuruzi ukomeye cyane, by'umwihariko mu myidagaduro nka sinema n'umuziki kuba bawuzimya. Muri leta ya California, inkongi z'umuriro zikunze kwibasira iyi leta buri mwaka, cyane cyane mu bihe by'impeshyi n'itumba. Mu mwaka 2020, inkongi zikomeye zafashe ubuso bwa hegitari zirenga 2 miliyoni, zangiza amazu menshi ndetse zihitana ubuzima bw'abantu. Muri 2018, inkongi y'umuriro yiswe Camp Fire yabaye imwe mu zikomeye cyane, itwika umujyi wa Paradise ndetse ihitana abantu barenga 80. Iyi nkongi yibukije cyane ubukana bw'inkongi zikunze kwibasira California. Naho mu mwaka wa 2017, inkongi y'umuriro yibasiye cyane akarere ka Sonoma na Napa, ahazwi cyane ku musaruro w'imizabibu, itwika amazu menshi ndetse ihitana ubuzima bw'abantu. Muri rusange, inkongi z'umuriro muri California zikomeje kuba ikibazo gikomeye bitewe n'ihindagurika ry'ikirere, ubwiyongere bw'abaturage mu duce tw'ibishanga ndetse n'ubushyuhe bukabije. Abashinzwe kuzimya umuriro bakomeje gukora uko bashoboye ngo bahangane n'iki kibazo, ariko biragoye kubera ubukana bw'izi nkongi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu minsi yashize yigeze gutangaza yuko abayobozi ba leta ya California bari bakwiye kugira icyo bakora kugira ngo bakumire izi nkongi, habungabungwa amashyamba n'ibidukikije, kugira ngo byume bakabibungabunga ntibyume bigakomeza bitoshye. Ariko ngo ntabyo baha agaciro, ahubwo bigeza aho byuma ubushyuhe bwaba bwinshi bigakongeza nk'ibyatsi, ibyatsi nabyo bikishora mu mazu y'abaturage, bigakongeza umuriro, bigatangira gutwika ibikorwa remezo. Iki ntabwo ari ikibazo cya vuba hano, ni ikibazo kimaze iminsi, kandi nyamara iyi ni imwe muri leta zikomeye cyane muri Amerika, ndetse ni n'imwe mu mijyi minini hano ku isi ikorerwamo ubucuruzi bukomeye, cyane cyane mu myidagaduro, kuko niho habarirwa amasitudiyo menshi akomeye atunganya sinema nka za Netflix, za 20th Century Fox, ubu yabaye 20th Century Studios, n'izindi kompanyi nyinshi zikomeye mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Reka twihanganishe ababuriyemo ababo muri iyi nkongi y'umuriro. Biravugwa yuko kandi nubwo hamaze kuboneka abantu 10 bapfuye baguye muri iki kiza cy'uyu muriro, hari n'abandi wenda bashobora kuboneka mu gihe cy'ubutabazi ubwo buraba bukomeje, bashobora gusanga harimo n'abagwiriwe n'ibikuta bahiriyemo imbere, nk'uko biteganwa n'abashinzwe kuzimya izi nkongi z'umuriro. Kugeza ubu ababashe kuboneka ni 10, ariko bikekwa ko hari abandi bashobora no kuboneka. 10 bamaze kuboneka, ntabwo ibyangombwa byabo birashyirwa ahagaragara ngo hamenyekane ngo ni bande, ku buryo n'imwe mu miryango yabo cyangwa se ababazi hafi bazashyingura ababo mu cyubahiro. Ibikorwa by'ubutabazi byo birakomeje ngo barebe ko bakumira inkongi y'umuriro ikomeje kwibasira intara ya California. Gushimiye kubanya natwe, update zo zirakomeza.